پارتیا یەکێتیە دموکراتیک پەیەدێ دەربارەی ئەنتەگراسیۆنا دموکراتیک ڕەوشە سیاسی و گەشتدانên dawî yên li Herêmê rû didin semînerek ji xwendekarên zanîngeha Rojavayê li darxist. Semîner ji aliyê hevserokê peyedê Xerîb Hisso û hevseroka ofîsa têkiliyên peyedê Sema Bekdaş ve û bi beşdarbûna bidehan ji xwendekar û mamosteyên zanîngehê li hola zanîngeha Rojavayê bajarê Qamişlorê veçû. Hevserokê peyedê Xerîb Hisso di civînê de rewşa siyasî û geştdanên dawî yên li Herêmê rû didin, nirxand û tekezî li ser pêwîstiya çareserkirina pirsgirêka dîlgirtî û şehîdan kir. Semîner bi guftûgoyan di navbera xwendekar mamoste bi hevserokên Partiya Yekîtiya Demokratîk peyedê de bi dawî bû. اشخا ایرو جوینک لوی دری هاتیه بدارخستن درباره او انتگراسیونا هری داوی کد بسیونه هی مهیدا هاتبو امضا کردن دنامورا هزین سوریا دموکراتیک و حکومت و گوهزیا شامیدا راستی گلک بنو دوی هاتبون گوتن لی اما نزال حل کرنه که بو اول غریب هات جبو حیاسته که بزال بکه هروها لگوری افگارتن کو هاتنی چیکرن میویدارن کو مافی مکردا دهندره دستور سوریه دواره پاراستن وک ام خاندکار ام دکاربن بردوام بکن این زیده تر باوی کی خاندنا خبر دوام بکن. Zaten pirsin şagird jî hebû jêkirin ku ev pêvajoya kan hasir me hat meşandin gelo divê demca ku çê dibe wê heqê Kurda hebe welatin hebe ji alîn yanî xwendinê jî wê heqê me hebe ya na. Zaten ev dewlet yanî dewleta demkî em dibêjin tiştê ku tifaqiyatê ku tê meşandin heta niha ku ji bo me gelê Kurd tiştekî xuya ji bo me tineyê em jî bihêvînin ku wekî tiştê ku Amerîka bi serê me kir bera wek rêveberiya xweser demanata jê bisînin wek Amerîka ku çawa pêvajoyek ser serê me meşandin bela ev dewlet jî wisa bi serê me nekin. Ji bêzanebûnê lê hinek cî hene bi zanebûn